Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula keren syakari henne kesngi lengbaga video conference. Haba keren syakari Menteri Rang Bado ula ai kublai kibreo haga jingrake ya ka Guru Nanak Jayanti. Ula penparu ya kejing kemen bahadian Shisnam Shiteng ka Kartarpur Sabi Koridor kala plebyang. Menteri Rang Bado ula ong. Ngalai I bahai kejing jekinong rep haki san posnam jo kejing syakri pat ba jonga. Nagta kadau haba la ai hanga yakalat ban syakri yakari kum Menteri Rang Bado hagasnam arhajar khatsau. Ngilabo hakmat kejing roy ka kamrep bat ka bha kamyat kinong rep. Menteri Rang Bado ula ongru bagi sau tuli kilat balashim ban pen bahai kejing long jingman kinong rep kidai usembai ke insurance ka yo bat kejing kenshow. Rengkat bat usembai babha ke sarkar kala penyaso kinong rep bat kiwai kilat kum ka yuria basop de unim ki soil health card bat kejing penpoi shikilengkha. Menteri Rang Bado ula keduru bayi ki babon kilat lashim na gebenta kinong rep bagi nyo ekador ke babiang na gebenta ki marep kum ka bainong na gebenta kejing treshitom jongki. Kari kalapan klan ki yo hagitan nong kendong. Ula ong tang bangilapan kiyo ya ke MSP nringila tauru igi jakatiet jong ke sarkar. Kejing tiet ke sarkar kalalong ke batam ban ya kinigi postnam ki belalit no. Menteri Rang Bado ula ong baha kene kejing yalap ban penbaha ya kejing long jengman kinong rep. Ya lai teli ki an rep lawan ra hakari. Kejing temu kalong ba kinong rep kari kamtam kinong rep badok kideban yo kejing penkuk bor. Kideban yo ekador ke babiang na gebenta ki marep bat bon ki kabu bakin la bandia. Menteri Rang Bado ula ong syok badak kisnam kinong rep kari kireu syampang hakrep karyang bat kiseng nong rep kari kilayai penlong ya kene kejing dawa. Mensywa kiwe-kiwe sarkar ru kletai syapang kane. Hagani ka kentiru keladan kejing yatai haka parlemen balawan ra ekini ki an. Haman laki kendong hakari bon kiseng jeng kinong rep kilap diang sengobha bat kersyan kane. Menteri Rang Bado ula penpawe kejing sengongo syakini kiseng syakinong rep bat shiriu shimet ki bekersyan kane kesenjam. Menteri Rang Bado ula ong bag sarkar kelawan ra ekini ki an na gebenta kejing bha kinong rep. Kam tam kinong rep ki batre ki kam rep ki barit. Na gebenta kejing bha karep karyang hibrok kowe. Na gebenta kalawai bapernai jangka ganaf garib kisnong baduk bakin yo ekaburam kejing etip lem bakhoj bat kejing IT lut na gebenta kinong rep. Ula benrap syok bakum kene kakam bakentang. Kakam na gebenta ka bha kamyat kinong rep. Omla ban batai syakat tu kani kinong rep wat hapadeng kejing persyang. Kistat kayo kokot akakam rep, kistat science, kinong rep balaya caprang kila persyang ya kababahatam ban pensngoto yaki ya kejing kongsan jong kini ki an rep. Menteri Rang Bado ulong. Menta kesngi ngalawan ban yatho api ya keri berokawai. Bangilarai ban weng no ya berok lai teli ki an rep. Hagi dorbar jong ke parlemen ki ban sedang haune ubnai ngin pendep ya ki kam ban weng no ya kini ki an. Haga mensiam jong ke guru purap. Menteri Rang Bado ulong ba menta kesngi kamdai kesngi ban keno ya no yonoru. Nrei ban IT themai ya lade ban trai na kebenta ke bah kamyat kinong rep. Ulapan benai kalat bakongsan na kebenta ke rep karyang. Ulapan benai ke jing thaw ke komiti ban kentiu ke rep karyang ba pen syang dor kat kum ke jing dan kam ban penlut. Ban pen kelai ke rukom rep kat kum kijing dan kam jong kari, bat ban pen kam syok ek MSP ha ke rukom bakam bha bat bakhoj. Kane ke komiti kan doni kinong mi khmat na ke sarkar pedeng, ki sarkar jela kinong rep, ki start science ha ka kam rep, bat ki start kayo kakot ha ka kam rep.